Evo nas ovdje sa Zoranom Turkovićem, direktorom 24 sata. On će također sa svojim kolegom iz Hanza Media govoriti o pretplatama u Hrvatskoj. S obzirom na to da 24 sata ima relativno novu pretplatu Orange, zanima nas evo koliko ste do sada zadovoljni sa tim, kako je to prošlo kod publike i pošto će uskoro napuniti godinu dana, kako 24 sata planira zadržati velik broj pretplatnika. Ok, pa zadovoljni smo rezultatima. Ovu godinu ćemo završiti između nekih 9 i 10 tisuća pretplatnika. Iduću godinu cilj je 20, a krajnji cilj nam je neki prvi milestone 60 tisuća pretplatnika, zašto vjerujemo da ćemo dobiti negdje u 2026. godini. Akvizicija pretplatnika je jednako teška kao i retencija pretplatnika i tu zapravo imamo razne akcije kojima stvaramo naviku korisnicima i u smislu interakcije sa člancima, sa videima koje imamo, fotografijama također, međutim isto i sa oglasima, bilo da su display, native oglasi, znači pokušavamo stvoriti neku gamifikaciju, da ljudi čitaju, da rade razne interakcije, koriste kupone, vouchere i na taj način stvaraju naviku korištenja Oranža, odnosno digitalne pretplate 24 sata. I evo, pošto se zapravo time i bavimo ovdje i bavit ćete se vi u svojem panelu, zanima me nekakav vaš osvrt, što mislite da li se Hrvati lako odluče na pretplatu, pogotovo kada se radi o pretplatu na mediji? Pa definitivno je to novo tržište, međutim imali smo sreću da su streaming servisi krenuli u Hrvatskoj neke 2015. sa Netflixom, da bi sad imali i Amazon Prime i HBO i Sky Showtime i Disney+, Spotify, Deezer, glazbeni servisi su tu, tako da su nam oni puno olakšali stvari u smislu neke navike plaćanja. Mi definitivno napredujemo, po tom principu moramo puno raditi na edukaciji tržišta, jer ipak mi koji smo prvi krenuli sa digitalnim pretplatima trebali smo i ljudima objasniti što je to, zašto je to potrebno, koje benefite dobivaju, koje funkcije dobivaju, koje opcije sve dobivaju, tako da ajmo reći da je start bio polagan, međutim sad smo dobili ono efektu, snowball efektu u kojem zapravo dolazi do eksponencijalnog rasta pretplatnika.